Cosa volevi hai pisano che mi è stato? Mi dico
Mwiza ntungaye gutinda ntungaye guhera ibikoresho biracyari bikeya ariko nuko byari byifashe nyine userutse uko ari ntabwo bamurenganya. Umukunzi wa Rayon Sports hari umubyeyi wabuze umwana we witwa Nigurirwa Dawson. Uyu mubyeyi rero yabuze umwana witwa Nigurirwa Dawson, papa akaba yitwa Nigurirwa Felix. Umubona yaza guhamagara kuri 07 hanyuma turongera Industries Limited. Ahangaha rwose ibikoresho by'isuku n'abambere ni uruganda. ubwiza bwa stade Amahoro, murebe murebe stade Amahoro ukuntu ari nziza. Score!
gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya APR nimero 17 Tuyisenge Arsene agiye kwinjira mu kibuga asimbuye Mamadou Sy. Hanyuma kandi nimero 23 Olivier asohotse mu kibuga yinjira Rumunira Jean Bosco. Hanyuma izi mpinduka tuzifashijwemo na Basir Industry Limited badukorera toilet paper ndetse na Cotex Pure. Hanyuma badukorera isabune nziza cyane, ikarito urayibona. Hanyuma Cotex nazo zirahari zimeze neza cyane, bakorera Muhanga muri Industrial Park. Hanyuma dukomeze n'ejo y'umukino. Kwenda yagitsinda nta wamenya. Usiku
urabona ko aha turi kurya kabisa ibintu nisho. Utari umukunzi wa Rayon Sport urabona hano turi kwirira turi kwinywera ibintu ni ba. Tuba twicaye mu ntebe za VIP abantu twinywera.
urabona ko ndimo nditahira, ndimo ndava kuri stade Amahoro nerekeza iwacu mu Rwagasabo. Ewana, akazi kari kenshi ni kari koroshye. Urabona ko stade Amahoro ubu ndi kuyizezera bye bye. So na ubu turi kwitahira. Twitahira twigendera. Ibintu byari wane. Stade Amahoro. Urabona ko ngo noneho sasa. Bye bye bakunzi ba